Sowa. Yebo, unjani? Ngithi kunemfihlo engifuna ukukudlulisela yona namhlanje. Isho. Eh, Isineyimfihlo manje thina na. Ngingasho kanjalo ngithi sineyimfihlo ngoba kunendlela izimo ezenzakala ngakhona. Manje indlela okwenzakala ngakhona ngisola ukuthi ile mfihlo le engithule nayo ongayazi wena. Uke uze nayo uyinabe imfihlo yakho oza nayo. Angizwanga? Awunabe ngizwe kahle ukuthi le mfihlo yakho ikanje. Imfihlo yami ikanje, ngiyakhumbula ngesikhathi kunokungaboni ngasolinye phakathi kwami nawe. Sibanga indaba yo-girlfriend bakho besenda ama-message ngapha nangapha, ama-calls uwazile. Kodwa sesadlula nje lapho kodwa ngiyakhumbula. Ehene-ke ngaye ngaphuma ngithi kuwena ngiyagoduka ngemakhaya. Angigodukanga ngalolo suku engangithi ngigoduka ngalo. Ngahamba ngaya kwenye club esedrobheni eThekwini, lapho engahlangana khona noSamwani. Sagcina naloyo bhuti loyo sixoxile, sagcina sesenza i-one night stand naye. Wena waphuma waya eklabhini. Ngaphuma ngaye eklabhini. Sukela nini yona usuhamba ama-club? Ngoba nami ngangiphoqwa isimo sokuthi ngathi mangifika edrobheni amateksi awasekho awukuthi ngigoduke ngiye emakhaya, nga-endapha sengiba seklabhini ngaleyo ndlela. Ngiyayizwa yaseklabhini. Engayizwanga i-one stand awuqhubeke lapha-ke. I-one stand ithi yenzeni-ke? Cha phela sahamba nobhuti ngoba ngawumuntu oyi-desperate. Sahamba nobhuti saya endlini yakhe, sathi masifika endlini yabhuti ethi uyazama ukungikhamfatha, ngabona sengilalile naye ubhuti. Kwaba u-one night stand ngaleyo ndlela. Angazi noma ngihleke noma ngikhale noma ngenze njani. Manje uhamba ukhamfatha amanye amadoda manje wena. Manje lalela ayi ngizwayo lo namhlanje. So Qhubeka umchazela. Manje inkinga kahle kahle enginayo engizama ukuzoyiconfessa la ukuthi ever since ngihlangene naloya mlisa loya engahlangana naye, nakhu uyakhumbula sesiyilungisile izinto phakathi kwami nawe. Sengithi sesizama ukuthi silungisile izinto sengiyabuyela kuwena. Kwakhona leya ndlela leya kwakwenzeka ngakhona kwangathi akusaklikhi phakathi kwami nawe. Uyakhumbula lokho? Ngazama ukuya kumuntu thizeni ngithi ngiyothola ukuthi kahle kahle kungani kwenzakala ngale ndlela le okwenzakala ngayo phakathi kwami nawe. Waye wangichazisela kumuntu ukuthi iloya muntu loya engahlangana naye uyena owagcina esesifaka ukuthi kube khona isimnyama phakathi kwami nawe. Mangabe ngiseduze kwakho kungenzakali connection noma ngithi ngiyakuthinta akuna action nje owenzakalayo because kwakuyiloya bhuti loya engangizama ukugoduka engahlangana naye eklabhini. kahle kahle wena lo sengibukisena nabantu abangaka. Yazi ngihlezi ngibuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani empilweni yami because izinto ey'ningi ayisenzeki. Manginawe nje nawe ngize ngiy'sole ukuthi hayi mhlawumbe ilokhu ganga kwami engangikwenza kuqala mhlawumbe because njengamanje angisazi ngicabanga ukuthi njengamanje yazi. Sawubona.